Kawai Kerwi Sports Club and Social Organisation haka arpenyaw tarik ubenay nailur arhajar arpusan kalayo ban penlong yaka 17th Prize Money Knockout Football Tournament 2025 ke Jongka. Haka ni kesengi play perda haka program kebelingkot lawan bani shimbenta da umat streamly nong job suchen ubalong upresiden ke KSU East Gentle Hills District kum ukongsan uma Quilness S Suchang u General Secretary ke KSU East Gentle Hills District but ubalong ru usembut kongsan hakani ke program u Dr. Kim Lamurong but kiwe de kinong syakot ngobha syakani ke program yakani ke program lapanyat da upenlum lang ksu but yaka vote of thanks layo na ukir lang telang Presiden ke KSU East Gentle Hills District habayo ban ay ya kejingkren hakani kesengi uong ba kam yelek kai football menta kamlong kabadu nong ladangila bantre shitom kum menshwa namar menta kala compare kinong yelek kai football menta kila ru ban ya kershan ya kayeng kesem ke jongki da ke bakitre minat hakani ke kam football yakani ke tournament la penlong had Kia West but ki team ki belek kai menta kesengi ki kenthop ya ke kursuchen batau FT but ke sutnga po shnong SC ha ke baka suchen batau FT kala yo ban thap san gol kat baka sutnga po shnong SC pat kala yo ban thap shi gol Sri penman kami tournament wa gajing penman yang pi ya gi tournament wanra bile ya kon guru sagi mlang salam ngai le lang bagi tournament pi uchem chimun gi kna guru ukup gi yate gajing long obha yang pi khamtam ha gajing la yang pi kami kon guru yang gajai guru yang ni par kam jole singaw ye kuble khamtam ya ginong pulai hagi bentau per yang ke distrik kami khamtam hagi iski dayo le chipun ki kamsi kamroi kiwem hapo kathai yang i ane hapo kejala yang i lengba ke jingbi yang i sport club kiwem hapo ke brinyo trip yang i dayo sekali le chennai le wa ki kon kro yang i tapi le agate timang kalang but nini sikamat yung ti le wa sipun kon kro yang i do em ni agate ke benta o per kamtam hai kam gi le yang ki ngai ni por sa kumen le wa ewa gani nuksa yang gini gisnong yo man ya kam gini tournament yo ulai go sondong hawro gilian hamtam hawro gisnong kentu le wa hamtam gisnong wem hapo ka tang yung i wo gi nuksa hamtam ponman ya kam gini ki jingle ke pene ukring nge kon pro yang ajai guru yang i hapo ka jela yang i tegene por ngasih obat penpau ya kejing siang kamtam ya ginong penjat jaman kejing lekai kamtam ya kawai Kerwi Sport Club ginong kitam nongka bat agane por ngasih ban kentu kamtam ya kirang lekai gibadan baro arli na ga batau kursusen bat kumju na sunga po chonong nangit ba tin ai kata jing lekai lobi ba itnatam kamtam hagane kejing li perda ya agane lumpung ga bakhat niu jong kawai Kerwi Sport Club pada keju upor ngakua ban pesat kamtam ye bigi player kiban yekun lene kiban nikmat na buta gajai kri ujongi ken mau wadu jingremen nange kring ye ikun samna chai kami lekai wadu jingremen ngatong biwa ke kami lekai benta kalau ngawai ni kam kalau kam jam kamtam abinyo galat ban kamai gaji abinyo ban yarap dem ya ga ing kesem ke jampi hagi por mencuba ke kami lekai kam dolong ke kam kebala ban kamai nang mentau we player ndai menta ngalong tiba ke kami lekai galong cibenta ke kam pin yolat ban kamai pin wanra ya ke jingai jingrap ya galonging ke jompi bat ke benungkong tam ba ke kami lekai ke di ke ba pin hal ban yo ban mat ya ke jingpai jingkhia wa pakatam ha ke jingyat ti jompi hangne sabate bat kamtam ngai tui bigi player kum gi player jong ajai kri ujongi yende bandu jingreman lat wala da ngilong kita ke badit pai hapo ke India re ngan pun ke mau bi ke wai ke tiang nang te na po ke ba Europe kata ke ga Iceland hapo ke Iceland gidon tang lai saulak gidong song snong adu menta gidon kumba saulak tam ngan itu ibi haga por ba Iceland ta qualify haga rod haga telupung nilai kai be tam hapo de ba Europe
kata gede European Cup hawar jakan riu kene gede ke ba kari ke baluna tam yang jong senong kadon tang saulak tam ni ke jai gede ni don haru arpeu lak tam andre nganong bi kemensin terang jong girang elekai hak tuhuri haba kilala ban qualify hadu ba kilala ban poi sa quarter final jong garam 16 ha ga European Cup dah ba film ya gari England ga baklan portam kabadon lagi peulak tinong jong senong kene gede ke nuksa ga batam yani kum ke jai gede ripat ngimde ban setting Nrai gede ngide bandon kata mesin ele kemensim games kam halang norin bat kemensim gajing teli hapdeng gejai benriu nang bengila ban kiulang kuma kiulang kiwe pat gejai benriu kaweng hap ban teti kenapa ke football i kede kaweng kam ke bahangi hap yale daga bor jabeng bat daga bormen hamdam ke football ihapan yekun daga bor jabeng kenang bangila ban power te pada hidup kuat ngagan tu ya di paratai midongi hamtam ikun samla jong gejai midongi siapa ban isi menta haga kami lekai pa nedu nedang rit ihapan dikai ya ki himen di paratai ki kun tidongi bagi rung haga kami lekai namar ga kami lekai kede gawe ne ki kam ga ba kebala bermanra ya kejilong jong kun samla hagi mangsalang bat kumju hag mai gaji kumbalong benta ngire ban kemau ba kumbangau menne ba keno kejai baru kubaya teli kede kejai baru badan jingermen bat keno kejai baru kapom le teli kadon hapding ngajinge pai je pra kata kejai baru kaba don hapding kejing jar ngai te tanai ni kenten saisen ngakit pop kirang ya kawai kerbi sport club pagadangla ban sendiri kamba ya ke senong dekat west bat kumju ya ke tai isang dia jangi ora away bat ngangi lembang ngali lempung ba gino ki player gino inong chong ki bom yolat ban lepet football hapo nomba isilong hapo gohati hagi jeka jong India hangne ki pra nong chong jongi ki la ban seki kamtam ki riurongba ki badan hapo ka tai jongi ki bal kamtam ki rongba bariu ki bom kot borju ban le sejengai kamtam ki dingde bat kami depan ndre gila ban wan seki hangne hamadan de kewes namar hangne gila ban yoi ya ki player ki badon ki bawan nilai kai nagawe tuan ki ri jong kaparte bat kumju ki player ki badon hapo ke India na sebar jong gari na sebar jong gabri nyotre